ole pokso case awanga courtin kumsom ni chungzet tang tora an convict nuwa December ni somni pasari kumsang ni somni pani zana central jail ranga tlan chuak lalvian hima khuang thing khwa chu nizan lama khan a case shechiang turin apa thu soi kan ngai thau to a voina chuan lalvian himan apong swal ni pu tu mai chilam nu le pa te hian thil soi du an nei ve wangin an thu soi hi kan ngai thla khau sak ve thung dol ni engtin le ma ve na ten hian in chhun dan le apa te le kapa te tang to hen ne chung ko thi sen in zom pui chu ban ni lo mo ma ro chu a om e za kho sa hi kan nia chuan ke ni hi ai zol lama kan pem tha chuan an u nau za hian kan hne nan om thina ye na pe hi chu papa ang mai ka lo nei ne ke ma hian chu tun thil theng chung changa hian kazin bo zana nia kazin dona po hian in en kultur hian ka cha ka ring chok khop maya heng thil han thlen thu ta khan ka sil hai kual khom boxi khan fire lo the lu tro ka tiamo a hmuna yom lo ni mo ni thlen la hian lo maro chu kan honga thilom dan kan han ngai tu chianga anu le pa tenen ve anu le pa tenen po kan han ngai tu chiang hawa thi le he chu to pang kan tia ko ta te valin le kha te kan ro siama kan sign le ta to mai tu ra hian kan ngai ni ke ni chuan chu he tiang thilaron thleng le hina hi kan tia kan khongai khop maya to mai tu kan ngai to kha angai na tak hi kan hre thiam bi lawa chen hian kan langai tu em mai ke ni chung ko po hen ni o kha fia lo zo signal nei thalo nge ni ani le ve na chu inbula chuan kuming zat vel nge om ve man le kanom thak nun kumli nge kum thum vel ok ka hre chiang chi lo lai kanom thak a po hian ti thana om ze lamo kan bula hian workshop a cha thok char mai ni mo workshop pa thok char chuanin in fanu ne hian an lo ngai zong de to ti khain shelok bik si lo ni mo shelok lo kan fanu hin lo pangchia ena kan len khani mo chung vela chuan rin lo thil lo thleng kha ri hai ve dewa ngai tu ana te boi ve dewa chung vel chuan an ma ni chung kwan en hen chuan tun thleng po hian in ti chiat na le in huat na kan nei lawa tuna po hian eng tin nge wa mak ve kan te kan rel dun se ramo eng tim hi tun thleng kan sei sel a thil te chu kan ti sual po nge yang khuala tanga han ti mai kha kan yamo ni na ni wang khan chung chu hei social media te hian dar na sak khop maya ama musit le eng mo zong a hian min nga ya hen te hi apoi khop mai thil tha chiang lo hian han soi vak maya kan ngai dam thapan ama nen po hian ko ta tuna top don ni thleng khan kot kal mi po kan vokal pui chuanin kan in follow timayang kan ngai dam zia chu ram pum thriata po kan soi duwa lawal an ta thu te ke ni po kan thri hai chu han FIR kha in withdraw hala chuan he tiang he thlen zu khen jin phalo shim ani mo tro ka jin ho khan ka ho kha kan ti mai nga lo kan hanin ron khom ve ani an tu le pai thing tlang om ani wang khan thil han soi khom jung pe hara hun chi rei vak lo chu in real ve chung kwan kan han soi khom chung vel an ni tenen ve na pa tenen kan soi khom chung vel thamo kan ngai tu na po hian om na hmun piang a mu te po hian in duat tak le lai na takan lo em kol hi kan do ke ma ni po hian thei ni sela muwa pui thei na om se chon pui hial hi kan duwa maro chu dan nuaya kan om to sia kan ti thei chinga tlem sia ti lo deuh te hian chon ni thei sela chu adu thu samam khop mai ani in fanu khan adu thu khain bura te po sei ve thawe ma hnuwa ai mangai ve rengan pani hian chuan ni chian ne kan bula te chuan engma lu tu chitin no pang ena kan en ania wang hena soingam suang lo mo ni chuan in mangaya ei chu
hay rual om lo ole ka thia me i atira chuan I kan rilru chuan na lom I kamia khan I a englo chu kan fail ngei lama cheng kanin withdraw le a chungkwa khan I kan han ngai to a I in withdraw le zo khi I atha kan tu le kan fa te tho an ni a hetiang ang em sem na hi chu I angai love kan tia kanin withdraw le a khalai kha kan pa jin lai nya kan pa in lo ti ro u atia chuan I kan lo ti ta a akot lampang chuan ke mangi po min ko wa in withdraw en ni an tia o in withdraw chungkwa theu kan ni a I hetianga kaltir hi athalo veti in kanin withdraw an tia witness a po an kova I ama po I kan fanu po an kowa kanin withdraw an tia chuan kami kha akal kha asel mai tura kan ngaya I masengin I hetiang hian dei sei lo takin I December tha I thu khan ron thong ani khami tum te po in I apa lek I kan chuan an vakal puya hei tu tiang khatiang chu ni ti in kan vakal puya ni chuan maseng I hetiang hian dei sei lo dewin kun som ni tang turin an lo convict ta sia I kan sila hai ke ni pon afel mai tura kan dei sei la in I khatia ang thu khanin min deng ta sia I tuna hianin I soi ngai na po kan shedi chuang lo kan jiru anang ngoi thawani tuna hianin I a na hi sia ni la I va en kola va tuam hlom po hi kan she lo akal do na po hei tu tiang khatiang chu nia I kan nau te ate pahni te po min kan ngoi ani min lo be ro eng hun po to kila ati rom lo makhati ang khop kha kan ka ra thia le eng ma hi om lo ani ra he tan na hianin sei than ka thiam lo se thia mu min ngai to nan sak le thei sila eng po ta na hian tu na hianin ti kan huam kan du I tu na po hianin ni he mi tui nen hian kan thu ani dik tak chuan I fanu khal ni la ngai ngai to ven ngai to ve chu akal don ni te po an convict tu te pon no I mudbu le lukham hi zupe kan bua an tia chuanin apan en chuan an su kala an su te ni tiang reng hi chu ani lowang I si to pin ke ni pon ma kan la don nia kan tia tuna hian ko sang zo ka apil le te po apatin en po kan soi ho bani I chungkwa kan in rem to ber te chuanin I dan te chu dan nim na meu ma sila heng aya rem na lo zo khi I pek thei dan te om lo ni ti in kan soi ani hetia ang hi hetia ang rilru tan chua du na rilru hi apu ang ti hi I kan ring phabik lo ani ase tu na chuanin tiang hi ani ro to sia na te kanin withdraw a witness po akala kan fanu po akala chuan akot akal don po hianin kan kalpui chin bokamo thei to phi kan chua ve a I ma zengin kan thei to khi atam lowa I dan chu dan ani a ti hian min chan dan ani lei sia kan ta na dan le dun te kan she lowa han soi vak ngai na hi I a om lo ve a I at eng lo te po hianin I a fe na hi I diriam na tur po a om lova ako ngai thak om ako ngai thak om tak zeta tuna po hianin I alo hu le om na eng mo she chuanin thei to pa lo tan pui seng du kan tong trai na po sing khom kan man na po kan tong trai pui so ba a pe do na wanga I hetiang lampang ti lo tur ten ta na po kan dil sak thin kan dil sak renga tu na po hian mo kan ju wa hem akan soi thiam lo ti chuanin khong ai tak hianin I min ka dan chu dan ni ma sen danin kar hi tiang hi ania khongai tak khianin min ngai to than tan hi om se kan ti khop mai kha thil chan dan
che chung te thosoi chu ni a ko thu nei tu te laka zangai na lan tir sham tur an ron ngen dan po mi tui nen ani wang hian thinlung takin anin chira theini se ma ve na kha thu nei tu te hian ngai dam sham se an du ngoi ngoi tia chiang ranga ni ma sela ni zan lama kan soi to ngin pokso dan hi a hlom ema case alu to a court a thleng to ni chuan in ngai dam na engang ma se mo mei chia khan kota ama du thu reng wanga sex man pui ni thu soi engang ma se kumsom pariat alatin miaw lo chuan India dan pui hian ma ni thu thlok na siam theilo khopala pui tling lo anga ngain Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 section 376 na chuan pongsual rape ang vekin an kaltira ni a hewang hian pokso case hi mi patan chuan a hlom ema pokso case bi ka hian kan bial nu eng angalian le hleitling po ni se kumsom pariat an latin lau miaw chuan India dana chuan nopang angangai an lani wangin mi patan shim kan ni theina chi sang sang langsar zual intar langila Pokso Act chapter 2 penetrative sexual assault mi in heng te hi ti chuan penetrative sexual assault a commit ani a ser chu mai che ser ka mongkwa eng ang chena thuk po a hollu emo chu tiang chu ama ne ne mo midang ne ne mo ati tirin bi a ser kherin nilo atak sapeng dang emo thil dang engang po no pang ser mongkwa eng ang chena thuk po ni se a hollu emo chu tiang midang ne ne mo no pang ati tirin si no pang tak sabung sang sang eng po chu no pang vek ser mong emo atak sabung dang enga po athun tirin emo no pang ati tirin di no pang sazu seremo mongkwa emo akai na lia sakemo fo sakemo chu tiang chu ama ne emo midang ne emo no pang ati tirin punishment for penetrative sexual assault mi tu po penetrative sexual assault commit tu chu kumsari ai tlem law jail tan emo dam chung lungin tan le poisa choitir boka shem thai ani in lo she thiamem a hlom zia chu tunama vena case bi khi chu a mai chia kumtling lo kha nupoya hial anei wangin voi khat mai ni lo voi tam tak sex mangdon ania heiwang hian Pokso case bi ka shem na sangber Pokso Act section 6 na shem tur ni in atlember minimuma kumsom ni ai tlem lo not less than 20 years shem tur ti topani chumole mi patan swana rap thak le hei hi ni dan sakai an lo ti chan chu ni ma sela soi to angin dan chu dan angin kalngai ma se magistrate jawrawa engwagin nge puke eliana kha ming chat em engwagin nge mire thai thil ti swal tu te khan puke eliana nwaya kher ko theini se anti vong chin kan sha em a chan chu mo ani chuan zangai na tel mangai na nen rawrel chin wang mole magistrate te hian dan chu dan anga an kalpui angai nge ye ni ma sela zep tho cheng lo an du ni phot chuan Pokso case po nero seksek ai shem na hniam zok technical ground pon anda thaya aum zia chu ngai na thiam na he ta mit an sei ruk sak thei tinani chu ni ma sela ma ve na case ai ro room tak mahin dan chu dan angin an kalpui tinani ni e dan keng ko tu ania dan chu dan angin an kalpuya achate me umai ni ma sela zangai na tel lo hian mo ro kan rel don danang diak ka kan kalvek don ni chuan dan zo fam kim mishing hi kan om don bi kem ni he dan Pokso Act Hindu sa khowwan tu no pangte te anu pui pasal in nei lui tir ho khap na tur an dan siama wanga kan mi zo mi pa te lungai na vor top tong tur kan hnuk lut shap zel hi chu apui tak zet ani mi pa te film khurangai dana hlo om to kan ti lai hian khovel om chung chu kumtling lo in ngai zon na le in nei na hi are don chuang si lo chu tiang ni chuan ti hian kan mi zo mi pa mi sang sa sang ma po kan ta na ding tur mizoram hian
Chinam state te changin bei tok ta thut po ni la thi chil huam khopa mi zo mai chia te hum ngam tur chu tu te nge tu dangan ni lo kan mi zo mi pa te chau hian nge sin so wangin namdang nu pui pasal in ne na kalphung diklo wanga andan siam wang mai mai hi chuan kan mi zo mi pa te thinlung nat ngoi na tur hi chu isiam sak to lo sha mang o internet khovela kan cheng to kan fanu te hi kan shia to lai hian kum som pani som pathum vel lek lek atangin pon lama chuan an thak tlang pui to ti hi shevela mizoram anu le pa zong zong fanu nei te khan lo en sham to kum som ni chung zet tang turin ni ma vin an shem na kha ani po an man khan no pangte kum som ni pakhat mi chau alani ve thawa aril runa dan tu le thaphan tu ja hi in fa pa le unau pa te chana khan handa ve chin ula in che thiam ve dek ome apa kumsom ni chung chu arai e mai kalo chwa huna chuan in no thi dei tawng tin jail chunga khan mi tuinen ama lo tlo tu apa te lo shil ve rawani kha kumsom ni chunga ta ngani chuan anu le pa te thiman tura ngai dana rungot po hian ala puitlin tok bik lo zia le ala no panchiat ve zia chu kan chu thiam mai ome kan fanu te hum kan tum lutuk na lama hian kan fa pa te dam chak na reng nei lo roi khopin an nun kan ti chiat sak vek thai ti sha in hetiang case ril na thak ngoi hi kan lo sha ani pon nu le pa le dan keng ko tu thu nei tu te lampon kuwa smuggler hawa kan mit kan siai san thayang hian kan mi zo tang wal te la ka hian mit ti del chin inei ve sham tiang o